jutro. Sat je 6:30. Ustala sam, naravno, vatrica je naložena, suprug je naložio i otišao na posao. Ja sam ustala da završim video koji sam vam juče snimala. Ostalo mi je samo da napravim početnu onu sliku, thumbnail, i da to završim i da se spremam, jer moram da idem na snimanje, što sam vam rekla, za partnera sa kojima sarađujem. Snijeg je noćas objelio, znači vani je katastrofa. Ne znam da li ću uspjeti da vam pokažem. Znači, bukvalno je sve objelilo. Sve. Ja ću sebi sada skuvam čaj i da napravim sličicu i da krenem da se spremam, a mi se vidimo posle. Što se tiče čaja, obično koristim neki svoj čaj koji sam ljetos ubrala. Mislim, neki svoj čaj, ne berem ja sad čajeve. Da ne mislite da idem po šumi i berem čajeve, nego tako kad odemo, recimo, da beremo gljive, koje volimo da beremo, ja iskoristim priliku da naberem jagorčevinu, majčinu dušicu ili tako nešto, i to koristim tokom cijele godine. Držim ih ovako ovim papirnim vrećicama. Jutro ću samo da stavim malo jagorčevine i to je to. Pustit ću da prokuvam. U čaj stavljam i kašiku domaćeg meda. I sad mogu ići za poslom. Ja sam se spremila, uspjela sam se uvući u ovu neku suknju, ništa, idem sad da prvo očistim auto, pošto ga je zatrpao snijeg, i onda krećemo na snimanje. Uspjela sam da očistim auto od snijega, napolju je blago rečeno katastrofa, ali idemo. Ovaj dan smo priveli kraju. Imam osjećaj da traje 48 sati kad sam jutro usnala, ali izgurat ćemo ga do kraja. Sad sam došla po dijete sa treninga, drugo je u školi, pa ću za sat vremena ponovo po njega
ništa, ovdje odjavljujem ovaj video. Nadam se da vam se dopao. Ja ću vas pozvati da se pretplatite na kanal, da budete moja podrška. Svima novima želim naravno dobrodošlicu i hvala vam što ste tu, a mi se vidimo u narednom videu. Ćao!